Kan kok tak nyewa ngocak nginjem aja. Iya, mau berak semenit. Ada sehari benteng. Nyaman ada yang nak pacek ya. Kadang leng kono reng. Ya tinare din ban pacek ga. Maja bejap, made ceng recang. Ya gampang tang di kan berak betok lemak. Kok biasa sepeda ya mun masewa 100. Tina lucu potong betok lemak. Ben majar segami kan kok. Apa aja? Kan kogi nambah. Pak butuh na butuh je. Nanti dah. Kerenan lebih dah. Kau mau dia lu. Lakong ya. Mimpi apa malam kok cerita api mimpi. Ni ben ni, mak cupas tepak ke hari sial. Naki desak tak beri. Dia beri potong utang. Naki tak beri potong utang. Aduh. Palang butuh. Pas apa sih setor lagi nengkok. Bodoh bersina. Kali buna sih makirim ke Manas Nasro. Kia kali 100 kali ke beli budrik. Hari ya sih nyaman setor lagi kali buna. Nabeng aman. Aman lah. Dem kali bun. Melekok udah. Bun. Bade? Iya. Nyetor kok. Beden bela ke belanja. Oleh nak kira. Bede ya. Itu juga. No. Kun bakun. Kau kan lama lai pan bila ban dicu. Toju rokok. Toju minum kopi. Antos kelu. Suasana re pecelap kelu. Toju kelu. Abele kan kok berem pasti nyetor ben. Mun pira sekone suasana panas. Seju depan rokok. Oh, patenang. Ada kan depan rokok kok. Suasana celep. Pentenan oleh naki kok. Tahu kamu nggak gitu ya. Mula pentenan dia senyetor kakak oleh nah. Ikut rokok. Macam perkatanya mana kelak Korea. Cek kok saya belanja tak ada lah. Mulai beri. Sekali. Tangan lah tak nemu. Kopiin dulu. Malay celap. Iya, berdeki. Pesen mas. Bitong. Sampai oleh 2 juta ban. 2 juta jaan. Di pentenan kun. Ya. Ada 100 benih 1 juta ban. Ada tak ada rokok ban kopi si nombak kan berak. Beremana nak ban. Berema boleh bu. Setiap masyarakat taki asa pura kapi. Tekana menjegung atani tak sesuai hasil lah. Sedangkan bubun larang langka. Ya mau nggak dia pas. Apa sih penyetor kok? Ke kantor pajak dia. Itu indah permisi itu loh. Sehari 2 hari. Dari kan sekolahan kening permisi. Iya mari nah. Engkau ben-ben pada perangkat tisah. Pada pelayan masyarakat. Mayu cek sarkasar kau reng. Iya ramon bolan. Tapi kok serba repot. Di sisi yang lain kok sebagai kelebun ya kok tuh nyetor pajak kah kantor pajak. Di sisi situng na boleh. Kok mikir rakyat, nisar ke rakyat. Apa gratis yang kok. Apa sih kebayar? Muntaking jabatan kelebun kok begitu dia. Ulami bedro.
Apa mengajar paceng ko pas? Ilunas na paceng ko pas. Du siapa sih ngalak kedin? Mun budang kalambine kalibun. Coba king kibu ke Pak Daniel lo. Eskan atau be? Mare patabar ke Pak Daniel. Pak Daniel tak kenceng. Tak ndek karwat. Hanya mana nanti tipong kebebir iya jan. Pun ti kalibun. Kalibun ya arwat tak sarwat. Tak nemu beden emo aja. Mak mana mengas. Para Pak ada aja. Aduh, pagi beras ya. Soroklah. Budrik sapapan. Serontal kapi pun yang panas. Mata mati. Alang-alang. Hai, mabaan man. Beres bela. Ayat tujuh na man. Iya, Jong. Bener cik beres sih man. Mak sampai depan dona. Apa yang man? Di depan lo man. Yang kok agak langgong Jong, gue ben. Iya iya. Kirim ben dong kok. Heeh. Iki suci nyaman nah. Cetak sileng-leng deng. Nyaman tuh Jong. Ya kariri ya kok lucu. Udah seminggu lebih. Peng kun. Tak peng man cik bener ya isompet lo bengi lo man. Muntah sempet ke koyo kok. Agili. Iya. Man. Saya pesuntik ben dia man. Ya. Arwah lah. Si kirim ben lo. Budrik. Sepapan lo Jong. Lontal kapi benadi loko. Bon aing bidang. Lontal kok kapi. Ningan sama pun kok Jong. Kelengar telur jam kok. Mau kumpul loreng. Keng marin kelengar kok. Ngerai pas. Belo agili. Lah. Ya kelangkong nak. Ben. Udah magerem kadi loko. Lu man. Engkau tak kirim budrik man. Engkau kadi lo. Kau nak kirim pise 200. Soro pasuntik man. Aja dia beri budrik kan kok sekebar Jong. Apa naman? Jadi kan kok rejam. Ya 200 di. Bagi ka paman si sake. Soro pasuntik. Mah ada pak budrik ka paman. Beri mah maksudnya menjadi. Cek benih sakit bun. Perak palengan. Ya miliki budrik bun kok. Pise 200 saya beli budrik kape. Yenjak. Kan 100 yang penyetor kelak kapan? Ya 100 ah. 100 ah. Ya beli budrik. Kape 100 saya beli budrik. Yenjak kalau beli budrik 5.000. Soan. Jago jadi diutang garing tu guna. Ikan ada utang. Palang mun nga dia. Mun pasan di perangkat lalemak nga ben. Engkau bisa mati mancing, mati mancelak.